Good morning, Excellencies. We are glad to welcome you here in our unique cultural and spiritual center, Rohordo, named after King Айтматов. Арваңыздар ардактуу меймандар, Чыңгыз Айтматов атындағы маданий борборуна кош келиңиздер. Чолпон Ата шаарында президент Садыр Жапаров менен Бириккен Улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш Рухордо маданий борборуна барышты. Verbal heritage being told from generation to generation. Азыркыга чейин манасчылар ушул Манас эпосун айтышат. Жакында эле Садыр Нуркожоевич бизге ошол Манас театрын ачып берди. Ошол жерде манасчылар атымдар дастандыклар иштеп атат. Potenza della lirica, ogni forza. Конокторго опера ырчыларынын катышуусунда концерттик программа, ошондой эле балет спектакли тартууланды. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scandor le parole, confondono pensieri. Кыргыздын улуттук биринчи ата-бабалардан келаткан эң биринчи символ болгон комуз деген аспабы бар. We have a national Kyrgyz instrument which is called komuz, and this is the form of komuz, the way that we will be heading to the. Бул өзү 3 колдуу, бир беги бар. The instrument itself has 3 strings. Strings. Yeah. Бийиктиги канча аркы олордун деп сурап. Here in this area. Эң бийик тоо жалпысынан 7100 метр. Actually, the highest peaks are up to 7,000. Булар алыс жакта, мына аркылы бижектеги толур. Президент Садыр Жапаров менен Кыргызстанга келген мейман комуз түрүндө курулган пирстен басышты. Ошол эле жерден аларга улуттук кийим чийген комузчулар фольклордук музыканы аткарып беришти. Андан соң президент терең урматтоо иретинде башкачы Антонио Гутерришке эстеликке бийлигин улуттук аспап комузду тартуу кылды.
Атайы сізге деген They билет have қылауыз деп specially prepared this for you. спецзаказ менен жасап Specially made only for you. This is a good memory to you. Қолға жасалат бар. This is all handmade Өріктен жасалат. from the peak tree. It's made. Very beautiful. Адам қоз екен, үндері жашылық екен. Бардық қырғыздың ырларына It's туш келет ошо. It's good for all Kyrgyz Любой songs. ырды тайпын. Folklores. Any Kyrgyz song екен. Адамдар жөнөкөй дагы екен. You can have variety of songs. Ана көп түрдө ар түрдүү үндер чыгарса болчу да екен. Абдан соң екен. Уақыт ата-бабаларыбыз мұны ичегиден текен ичегизден зашы азыр болса мындай Койдун ичкинин ичегизден жасалат. So in ancient times, our ancestors used to make it from the intestines of the sheep or other herd. So in old times. Бул да аябай көп октава бар, бул да там ууга жакка чейин ойнолот. From over here from till here, there are many octaves that can be made from bread. 4-5 октава. Congratulations. Құттықтайм барыңарды. Thank you very much. Барыңарға чоң рахмат. Very beautiful. Абдан сон ойнадыңар. Жакшы ойнадыңар. And you play wonderful. Абдан сон ойнадыңар. Рахмат силерге. Thanks, sir.